Assalamu alaikum urmatlı Kunceles kanalının görüşçüleri, kımbatlı mekendeşler, zamandaşlar, amansızlarбы? Kunceles kanalı Kayradan Soqluqtagы жылқы базарда. Bizimden navesinin aslında çoğun жылқылар tarafı turabыз hazır. Bazardın күнбатыш tarafında. Men ол жерде çoğun жылқыларды birden surap, bağlar men tanıştırып өтүп, andan keyin bazardын içine taylарды, çarba taylарды, beelerdi çağıldırып өтөбүз. Andықтан sizler birinci çoğun atlar menen tanışıp, andan keyin tay beeler menen tanışasыздар. Nazar salып тұрмыстар. Мен bir çetten başlap көрсөтө берем. Азыр esnasında кичине караңгы болуп көрүнүп турат. Мен ол жактан баштап тартсам, кичине жарыгыраак болот. Караңыздар, сыртта дагы монда бир канча аттар турат. Азыр улак бүтүп, мына аттар көбөйүп калды. Эми аттар баасы түшүппү, түшпөппү, назар салып бир таанышып чыгыңыздар. Мына жерди аттан баштайлы. Жерде кашка. Канча сурадыңыз буга? 120 миң сом. Кашкасы бар экен. Жашы канча? 3 асы? 3 асы екен. Көрдіңіздер мына ушул орто бойлуу ат экен. Ооба. Буга канча сурадыңыз? 180 миң сом. Мына бою бийик данчак. Жашы канча мунун? 4 жаш. Көрдүңүздөрбү? Мынагы тору кашкага келди. Кара кер экен, а? Буттарын көрсөтүп коеюн. Азыр буттарын көрсөтүп коеюн мен. Так, бу канча жаш? 5 асы. 5 асы. Үйүрдө жүргөнбү? Үйүрдө жүргөнбү? Мына карап коюңуздарчы, чоң бой бийик ат экен да. Неси бар, неси жок? Үйүрдө көп жүргөн, а? Көрдүңүздөрбү? Үйүр жакшы карайт дейт. Мына кең көкүрөк келишкен ат экен. Канча сурап атасыз буга? Баасы 200 миң сом кеми бар экен, а? Бир караңыздар. Алдыңкы колтуктары кең, көрдүңүздөрбү? 200 миң сом кеми бар. Номерди айтып бериң. 703 0703 73 47 47. Уктуңуздар, а? Мына ушул кара кер ат. Жакшы. Мына тор аттан көрсөтөйүн. Мына мойну кобрасы болот экен да, мына. Так. Бир караңыздар, бутун көрсөтөйүн. Бу жашы канча? Жашы канча мына? 4 асы? 4 асы екен мына, оор. Башы чоң ат екен да. Бу каякта чабылып жүргөн, каяктын аты? Алайдан келген, а? Дачасында турабы? 140 миң сом. Каякта турат азыр бу? Каякта чабылып атат? Аэропортта. 140 миң сом сурап атат екен. Мына ушул ат екен, а? Так, номерди айтып коюң, сатыла турган болсо. 0707 35 12 37 екен. Чала берсиз. WhatsApp барбы? WhatsApp. WhatsApp'тагы бар. Сиздин жерде ат канча, таксыр? 250. Жашы канча? Канча? 2 асы болду, а, жазга. Жазга 5 жаш экен. Көрдүңүздөрбү? Сыны келишиптир, жоон. Бу каякта чабылат? Каяктын жылкысы? Аэропортто чабылат, а? Аламанга чабылат экен да, демек. Жакшы, жоошат экен. Буттарды караңыздар. Так, сизде номерди айтың, таксыр. 0702 78 83 61 дейт. Мына жерди атка чыгасыздар. Сиздин жерде канча, таксыр? 180 миң сом, а? Жашы канча? Канча дейсиз? 5-6 асы. Эстен да чыктыбы, жашы? Жашы эстен чыктыбы дейм. Жакшы, бул улакта чабылабы, үйүрдө жүрөбү? Кандай? Үйүргө коюлганбы? Үйүрүн билбейм да. Так, канча сурап атам дедиңиз? 180 миң сом. Номерди айтың. 779 70 38 81 дейт. Bir айларын көрсөтүп коеюн. Улакка чабылып жүрөт экен, гарантия дейт. Көрдүңүздөр мына. Булаттар билесиздер, пушук, жаны пушук болот. Данчак канча, таксыз данчак? Эс башкабы? Так, бул орто бойлуу данчак экен, а мына. Мынтип турат, данчак көрдүңүздөрбү? Какайып. Аркаңгы сол буту ак экен. Жашы канча, таксыр муну? 5 асы. 5 асы? Улакта чабылабы була? Улакта чабылат. Каяктын жылкысы? Чүйдүк. Чүйдүкү. Аламанда чабасыз. Улагы 1000. 100 000.
Yaşı kança dediniz? 5 asıl dediniz. Ha, bağısıçı? 150 ming so'm deydi. Dançak. Boyu kança çıkadı? 1.60 ekan da buna. 1.50 GT 1.60'ga жақын deydi. Ortağa girip neme alıp çıkkanга жақсы да номерді айтың тақсыр. 0500 11 18 71 deydi. Çala öresizler. Aeroportta çağıla buldu. Жақсы қараңыздарчы. Келишкен ат екен. Данчак. Мен аттарды анча-мынча тандап бірден көрсөттүм. Ноғу жақта жылқы базар. Бүгін күн суық. Ойың Мына көрдіңіздер, жылқы аз бүгін базарда. Алармандағы аз. Бағадағы түшіп қалыпты. Тайлардағы аз. Мына жақта парода тайлардан бір көрсөтөмүн. Ondan кейін чарба тайларға өтөмүн. Мына жерден баштайын. 110 миң сом дейді. Полторашка бұл, а? Полторашка жерде. Күлік екен да, үсті жауылып тұрады. Көрдіңіздер? Полторашка 110 тұрайды. Жерде қашқа. Так, мұның несі жоқ? Мұның несі жоқ бұл? Жоқ, ешкім көрінбейді. Мұның айғырды алыны деді. Бұл айғыр екен. Мен өтіп кетіп отқанымда. Так, мұны яқа келейін әмі. Соқұлық базарынан парода тайлар. Кен қандайсыз? Қолды шешейін дедіңіз бе? Кен тақсыр. Сатып өрдіңіз бе қағандарын? Урғашыларды айтам да. Так, мұна урғач тайлар. Мұна тайларды көрдіңіздер бе? Арты бейік. Мұна урғашылар екен. Жазға бір жаш бұлар. Торы менен жеді. Көрдіңіздер бе? Құлақтарды қараңыздар, баштарын қараңыздар. Урғач тайлар екен мұна осындай. Так, қаншадан бұлар тақсыр? Торыс 60, бұл 70. Мұна жерде 70, торыс 60, а? Так, мұна көкіректерді қарап қойыңыздар. Мұна күлік оқшайда. Çüydükü bular? Çüydükü değil. Tak, nomeri aytın. 704 0704 88 08 53. 88 08 53 deydi. Daha qaysı sizdiki? Bunu qaralar mı? Sizdiki? Bayağı qaradım. Gel. Qanday? Yaxşı, yaxşı. Nereye? Qo'ying, yo'q. Qayaqda semretilek. Tak, sizdiki bular, e? Bunu qaravi, chekedagi. Ko'rdingiz, cho'ng. Bu paltarashka. Qancha bu? 110 ming so'm deydi qaralar. Bu. Ho. Men YouTube'ga tartatam hozir. Bu Hakimovanın tayı. Keze keldi. Biri qaldı o. Qancha tay olib chiqdingiz bugun? Qancha deydi? 90 ming. Qaysi mına oğul bu? Bir aylanıp göstereyinçi. 3 aydan keyin 1 yaş deydi. Mına oğul taydı gördüğünüzleri Zalatiy istedi eken. Ne para da eken bu? Dançak. Qancha tay alıp çıktınız hele özü? Abi 7-8. Qanchani sattınız? 4 ta getdi deydi. Bu 90 ming so'm. Daha qaysilar var? Bayaqda. Tak. Ben bir körsötüp koyayım. Hazır aygırga da kezek keledi. Ötöyün. Tak. Mına. Mına o taylar da aytты. Mına 2 tay kalıptır, kalgandары satılıptır. Buların az baсын surayım. Toru menen jeydi, jattap kalыңızlar. Keng taqsir sizdikini suray bereyim ha. Bu toru aygır. Şunday toqtаңчы, boyu büyük, beli uzun, moynu uzun aygır eken. Qancha surap atasiz bular? 160 suradım. 160. Yaşı qancha? 8 yaşta. 8 yaş. Uyurga koy. Ulaqlara bağlılar. Uyur ulaq deydi. Жақсы, номерді айтып қойым. Қанша? 0703 36 64 48 deydi. Issық атада тұрып. Мына көрсетіп отырды. Бұлардың бағалары қанша? 100 мing? Бұл 100 мing, нарқысычы? 65 мing сом. Бұл 100, нарқысы 65 мing сом екен. Так. Номеріңіз қаншалек? 0779 10 26 26. Так, мен жылы өрейін еме.
Mына жерде жакшы тайлар калып кетти. Мына тору тайлар кимдики болду экен, карагерлер. Келишкен тайлар экен. Так, мына жерден баасы кызып атат. Шуну содалашып атабы? Муну содалашып атабы? Бу канча сурап атат экен буга? Канча сурап атасыз таксыр буга? Жерде тайга. 60 миң сом. Жак жазга бир жашпы? Мындай көрсөтүп коеюнчу. Түшүп калышыңыз мүмкүн. Жакшы, 60 миң сом. Канчага бербей койдуңуз? 48ге бербей койдум дейт. Өзүңүз 55 деп турат окшойсуз, а? Жакшы, содасын берсин. Булардын хозяйыны жок окшойт. Так, мынагы багылган чарба тайларды көрсөтөйүнчү. Эртең менен бирөө мен келгенде ушуну содалашып атты эле. Кең так сиздикиби булар? Сурайын, а? Баягы 55ке бербей койдуңуз, кайсы тай эле? Мына караны бербей койдуңуз, а? Карагер 55 миң сомго. Көрдүңүздөр. Канча ай кармадыңыз буларды? 2 айбы? Коюң, 2 айда мынча семирбейт. Канчадан булар? 70 миң сомдон. Жакшы. Канча эт берип калат? Эң чоң чамаңызда. Сойбайсыз. Как багасы? Жакшы. Мына чоңдор 70ден деп атат экен. Келип көрүп содалаша бересиздер. Базарга чыгыптыр. Gördüңүздөрбү муну? Ол жерде бир тору кармалып турат. Эси жокпу? Мына экөөсү алыныптыр. Жаңы жиптер байланып турат. Ким алды таксы, саттыңызбы? Жок. Сен кандай? Саттыңызбы? Сатқанбыз о. Муну саттыңыз, а? Канча кетти? Кетті да. Айта бериңер, секрет бул. 66 ай. Мына ушулар тору. Жакшы, 66 миң сомго кетиптир. Так, но буурул качкатай турат. Канча таксыр бу? 55 миң сом, эркек буурул. Но жерде кимдики экен, а? Жерде курсактуу экен. Так, эс жок окшойт. Но базар көрдүңүздөр, Сокулук мал базары. А мен YouTube. Так, канча сурап атасыз таксыр? Бул ургачы эркек? Бұл ұрғачы. Ургачы. Қарабайырдың баласы. Карабайырдын баласы дейт. Төшімдерді айғырды ұлттырып. Так, бул Басы 65 сұр отағыз. 65 көкірөктүү экен, а? Сорусын тап. Бул 65 миң сом дейт. Кулакты караңыздар, кулакты ургач экен бул. Сизди кичинтайчы таксыр. 35 эркек, а? Эркек. Ургачтай 65 миң сом дейт. Так, мойтты болсо, булар канчадан? 75'ten. 75 миң сом эркектер экен. Эркек тайлар. Сиз айтың эми таксыр? 46 эркек тайлар. Прическаны кылып келипсиз, а? Участка ошо бирөө кылып келип турду. 46 миң сомдон канча айлык экен булар? Булар эми 7-8 айлык. 7-8 айлык, а? Бияктуу же Россиядан келиппи? Местныйлар экен да. А мен мына эми тайлардын баш тарабына келип туруп, ток. Ошол эстен чыкты, айтмакчы. Кай жерде турат булар? Сокулук. Номерди айтың. 774 49 33 00 дейт. Ушинтип айтпасаңыз кээде эстен чыгып калат. Болду, WhatsApp'та бар экен. Ушул эки тай Сокулукта турат. Сурай бересиздер. Так. Могу жерде кичкинтай тайлар турат. Эси жок окшойт. Мен бул жака жылы берейин. Базарда негизи жылкы аз. Аларман да аз. Көрдүңүздөрбү? Так, бу сиздикиби таксыр? Бу не порода? Английский. Смешпи, же? Тазабы? Смес. Смеш экен, а? Көрдүңүздөр мына. Фигурасы чыгып турат, күлүп окшойт. Бу канча жаш, канча сурап атасыз баасына? 1 жаш. 1 жаш, 100 миң сом экен. Күлүк дейт. О, нара албайсыздар породалар жака кичине коюп. 100 миң сом сурайт экен мына ушуга. Келишкен тай экен, көрдүңүздөрбү? Жакшы. Так, мен кай жактан баштасам экен? Мына өйдө да порода тайлар. Порода жаш тайлар. Анан чарба тайлар аралашып турат. Мына чарба тайлар турат, сурайт. Эркек тайлар, а? Каяктыкы таксыр булар? Чүйдүкү? Канчадан сурап атасыз?
50, 40. 40 ming so'mdan so'rayapti ekan. Ko'rdingizlar? Tak, buni aytdim, mana o'rta taylarda, kichkina kelishgan taylarda qarmabdir. Qanchadan ta'sir? Birov qoldi u. Birovni satdingizmi? Yo'q da. Buni qancha dedingiz? Qaraga. Qaysini? Buni. Bunu 46 lira oldu. 46 ming so'm so'rayapti. Erkakmi? Erkek. Erkak. Jashira ekan la. Ikkovini satdingizmi? Altay. Ne taylar sattınız? Qanchadan sattınız deganda? Sekret bo'ldi. 38 dan jabog'larda u. Yaxshi, keltirib. Bozor tushyapti ata. Bozor tushadi. Siz yerdagi qancha so'radingiz? 70 lira. 70. Yaxshi tay ekan, bo'yi biik. Tak. Sizchi qursoq tuğ'a qancha so'radingiz? 60 erkek ha? Urg'ach ekan. Urg'ach tay ekan 60 ming so'm so'raydi. Kunjelesi degan. Kunjeles. Jele. Tak. Ne bu? Qurbi, qilqiniqi. Qancha deb o'tasiz buni? 1,5 ming so'm. Arzon emas. Нормально или? Taqtay o'zi 1,5 chiqadi qo'y, bas. Молодка. Reklama o. Ova. Reklama o. Ma'qul reklama qilaylik, mana ko'ringizlar. Strapilalar bilan jasab turibdi. 1,5 mı? 1,5 ming so'm deydi. Az taqtay qimmat, taqtay o'zida 1,5 ming chiqadi narsalar. Yaxshi. Uyda dag'i bormi? O da var. Köp mü? Zakaz versen bu. Любой жерден. Zakaz. Alırız. Qayerda jasaysizlar? Soqulqala? Soqulqdan. Ne? Qo'yg'odaga qursaysizlar. Qo'yga, uyga, любой narsaga jasaysiz. Yaxshi, qo'yga janaqanday krest qilib jasaydi. Boshini salab cho'pni tep chiqib turadi. Qo'y bozorda. Yaxshi. Chalaverib zakaz berasizlar. Tak, nomerni ayting. 0508 0508 15 15 90 38. 15 90 38 metr necerese çağırırsınlar ya koyduk bunda. 2 Yaxshi. metr, 3 metr, 4 metr bo'lsa beramiz. Huquqimizlarda. Kunjelesi degan. Kunjelesi. Yaxshi. Chalaverasizlar. Soquluq mal bozorida mana biz uylar tarafga geldik. Maytda bir iki çarbataylar surayındağı videonun jinitlayın. Qancha suradınız? 43. Erkek burgaçı o? Erkek ekan, orta semiş. Soysa dağı болады. Siz qancha suradınız temir kökkö? Bağısı? 80 fırata. Kanı var. Ne kan? Külüktü ga 80 ming so'm. Жазга bir жаш. Paltara mı? Ha, paltarashka. Yaxshi. 80 ming so'm suraydi. Kelishgan tay ekan. Fırata. Tushib berasiz. Yaxshi, buni ular sodalashdi. Beyler ekan bular? Qanchadan ketdi? 45. Ekovi. Ha, buni jeydi 45 ming so'mga ketdi. Yaxshi. Ko'nglar tuğanda. Mana biz ham uylar tarafga keldik, ko'rdingizlarmi? Oh. Uylar tarafga kelganda qiyinda buni. O'tiklardan уже boshtaladi chilchalar. Yaxshi, biz videoni jinitlaymiz tuğanda. Salomatda qolingizlar. Yaqinlaringizlar bilan bo'lishib, videoga klass bosib, kommentariy qoldirib, kanalga qattiq olib ketingizlar.